Ingdeng Sirkep Karbi Student and Youth Council Mahangke Thekardi Katalon. Karbi Anglong Dapen, Nagaland Hoyalong Kikim, Border Outpost Nagaland Administration, Chipapritoy. Wothat Langso Umru, Long Reka Chileng, PWD Atawar, Kahinu Kasimar Ponjia Pan, Rat Kaningri. Kardom, Adap Abirta Long Penilisami, Vilendrong Parpi. Norarjikta Birtang Ton Pen. Karbi Students and Youth Council Asong Ingdeng Sirkep Mahangke Thek Arni Wolong Komaji United Karbi Club Along Alir Alon Pen Talon Dun Ada Pen Maipu Prakas Tirang Pen Song Alama Ing Turpon Depi Kong Chunbang Bipul Tisu Pen Jalinsi Kechikimu Amilur Kaipon Rada Maipi Kapaman Ponhut KSYC Maipu Prakas Tirang Pen Mai Charipon Mayalong, Lamjai Sarpo Aman Pen, Karbi Language Development Board Chairman, Long Sing Tiron, KLA Kong Chunbang, Kam Sing Hansi, Jaka Samaypu, Khor Sing Tiron Atumapan, Kehang Pon Ateng Pen, Chetong Dun Si, Kachetong Dun Arat Atumapan, RD Duklong Alam The Tan Pon. Mahangke Thek Arni Katalona Mayalong, Aluhi Sarpo Aman Pen, Karbi Anglong Autonomous Council CEM, Tuliram Ronghang, Chetong Dun. Kachetong Dun Aluhi Sarpo, Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Kaning Jepon Hatengke Kidamtang Parokrisir Kebrat Chok Ner Kebrat Chok Aning Kanahut Ason Hemprek Ajane Kekibir Doolo Lasi Halaso Hut Ason Ke Nonabang Rui Chunang Ni Ateke Halaso Hut Kayangbong Kache Chok Kache Tengajok Pinangan Karbi Akai Apran Kidam Nangta Dolo Lasi non Uwiki Miatum Kevang Jilang Arni Kaya Parman Matha Pamesi Klem Dam Pamenangpo Dong Kabukam Circle, Puluni Circle, Lapen, Silunijan Circle Setame, Dispur Ponpe, Lapen, Karbi Anglong Arlo, Panchayati Rajpuke, Nang Klemuni, Lapen, Siksidio Lapen, Hemprek Alam Penke, Political Patunang Niputa, Mayalong Ningje. Manpeng Aluhi Aman Pen, EM Amar Singh Tiso, MAC Ram Singh Timong, MAC Dor Singh Ronghang, MAC Richard Togbi, MAC Prabhat Chandra Taro, Karbi Language Development Board Chairman, Long Singh Tiron, Jin Fed Boardman Chairman Juni Timong Pen Tanglok Keong Dungatum Chetong Dun Dipu Pen Rosan Hanse Karbi Anglong Live Longle Ahoy Kachirai Komjia Panpura Assam Sorkar Alam Toy Ateng Pen Karbi Anglong La Pen Nagaland Ahoy Lahorijan Along Kikim Border Outpost Nagaland Administration Pen Kapachipri Toy Lahorijan ke Kudak Lokido Karbi Anglong Along Lima Mati Nagaland Along Lilo Jongsi Karbi Anglong Along Lesi Border Outpost ki Kim Pulate Kopia Thesi Nagaland Administration Pen Kim Kia Prang Nitumapat Nang Parjunang Jipu Kipulo Bangso Lahorijan Along BUP ki Kim Kirang Along Le Laki Ahem Pukavi Along Le Binak Lasi Ladake Nang Litum BUP Kim Long Le Pusi Nagaland Administration Pen Ning Jepon Bangso Lam ki Kiduko Kajok National Highway Thom Kebra Trok Lahorijan BUP Along Karbi Anglong Administration Lapen Nagaland Administration Angbong Non ki Kimbom BUP Along Amat Kachingki Kachingwai Padupon Labangso Kachingki Kachingwai Along Assam Administration Pen Kachitongdun Additional SP Hemonto Barua SDPO Magistrate Bokajan Bhaskar Jyoti Kolita Eastern Range Rangapahar Ranger Dhoni Rangke Rongpi Nagaland Pen Magistrate Mao SDO N Zubenthum Nunglai Lapen Kithegedingatu Nang Chitongdun Lapupu Angbong Unan ke Jepang Sam Akachingwai Padolo Bonta Kapajut Akachingwai Laki Dimapur DC Lapen Karbi Anglong DC Puthot Jingwai Thurapeji Aphan Pupu Angbong Chisik Chidang Ponlo Japroster Aru সমাধান সূত্র উলিয়াবলগীয়া নাই আমাক গভৰ্ণমেণ্টে আমাক স্যাংচন অৰ্ডাৰ দিছে স্যাংচন অৰ্ডাৰ মতে আমাক সুৰক্ষা দিবলৈ দিছে আমি সুৰক্ষা দিছো তেওঁলোকে আহিছে তেওঁলোকক আমি বুজাই দিছো যে তেওঁলোকে ডিস্ট্ৰিক্ট লেভেলত কথা পাতক ডিসি লেভেলত কথা পাতক নহলে চিফ সেক্ৰেটাৰী লেভেলত কথা পাতক আৰু আমাক যদি কাম ষ্টপ কৰিবলৈ কয় আমি ষ্টপ কৰিম আৰু নহলে আমি কাম চলাই থাকিম আৰু আমাৰ ইয়াৰ মাজত
তেওঁলোকে আশ্বাস দি গৈছে যে যিমান পাৰে সোনকালে তেওঁলোকে ডিচি লেভেলত মিটিং এখন অৰ্গেনাইজ কৰিব আৰু তেওঁলোকক এইটোও মই কৈছোঁ যে যদি তেওঁলোকে ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহ'লে বোকাজানতে বা ডিভুতে আমি হেৰি মিটিংখন অৰ্গেনাইজ কৰিম কিন্তু তেওঁলোকে ডিমাপুৰ ডিচি চাহাবক সুধি জনাম বুলি কৈছে গতিকে সেইটো পিছত গম পোৱা যাব তেখেতলোকে কি ষ্টেপ লয় News Desk Report, Karbi Anglong Live. सबका साथ सबका विकास पोलाम थे राताफान के थान पर बीजेपी लोंग थिरक्लोंग करजाब दुनथिब बीजेपी WKADC अमाइफु अरुण तिरांग अहेम के दाम PWD अतोवर वथात लांगसु उमरु पेन लोंग रे अतोवर के हेनु अकेले लितु पिगेजोक रात का चिलेंग अकिसुम कनिंग री बीजेपी वेस्ट कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट Komiti Amaipu Arun Terang Alang Mi Akimang Along Tim Karbi Anglong Ajalin Karbi Anglong Autonomous Council Kachari CEM Tuliram Ronghang Chedon Dunsi Non Karbi Anglong Ato Anu Atowar Kapachileng Long Japan Thedung Akam Paklempon Bomsi Hawararat Ardo Pen Akero Pipon Bon Satame Isi Kamang Humimi Alama Bangke West Karbi Anglong BJP WKADC Amaipu Arun Terang Ahem Kidam PWD Atowar Akehenu Akile Litupik Pusatame Aningkan mesej iksi patuwar kasimar pon kawidat ki kopi koson lo maputa hawar arat pen cethan rinti hawar arat pen labang so tuwar kapa me pen kacheleng dun long jia phanta Karbi Anglong Autonomous Council kachari atum penta chingki chingwai dun lo puwai phetsetame aningkan wangta ningkreng hut long lia dug jangplung barla RV ke jang hut Holik ligbub ligbor ki ong parajok langbung lang plet kanglit kang therpensi kachelat nang bomputa ratpet ningri rinti lasi BJP West Karbi Anglong District Committee Amaipu Arun Terang pen amethang arataphan anparta amethang ahem kidam atowar mesen pen kapasemar ponchia phan PWD asai kam atuma phan hukum pinon la pen prabjin pen exit mesan atowar kachelat dun long nang puputa cherok tok araratum pen chuningri lasi rataphan mathapen Towar Mesen Kasemar Ponji Aphat Karbi Anglong Autonomous Council Aphat Chuningri Padopon News Desk Report Karbi Anglong Live An ideal women pot happy humponsi Arnisia Baha Doldoli Monsing Timung Arong Patua Klamalong Zonal Women Meet Pedo Daldali Arlo Self-Help Group Atum Patirpi Ponsi Pini Monsing Timung Arong Patua Klamalong Arnisia Parman Zonal Women Meet Pado Adap Porpai Kepra Chitimpen Mai Cheng Ponsi Welcome Song Obekimi Nimarli Sangpi Manai Milikpi Ajanta Timung Pi Lapen Ari Sangho Atum Chitodunsi Jume Senalun Parjudun Zonal Women Meet Kibi Pon Along Athepi Ki Humpon Ke An Ideal Women Kibi pon along sangpi sabita rong parpi kachari pon amayalong aluhi aman pen kachitong dun KAWJF amaypi sangpi beauty bepi penta jume sen alamthe jaidun maya thepi an ideal women pua thepi pen pini la so kaching room along bangsuri si sosial ni marlia tumaphan hemtun kaboche lapen hamphang along ni marlia tum adeng alam ardi doklong pen lam than tekang la so amayalong kachitong dun tum Reverend Rakesh Rajbongsi, Ketikis, Prem Uday Dungdung Lapen, Abraham Tisu Atum Penta, Athepi Alam Along Pacheton Dunsi, Ardi Doklong Alam, Kachetong Aradapan, Tan Pachinidun. News Desk Report, Karbi Anglong Live. Pinya Adap Abirta Bangke, Lapon Sikang Toniglo, Dumit Hakme, Kardom.